resmi jongka signature campaign gigi kena samla jongka bi khasi ya khon na benta ka jing yo kam ya ka bah jing yo kam ya kena samla jongi baladan ro ki ba support lawan chakman sung bhanga ya weri ka baro ban ya point asni bleshi bo Hadin baga samla barilang tengrup kala ya chakmat na kabentaban wanra ya kijingnya tai aku ya dei bagane ka job reservation policy nakliang jonga we neki samla rang ba jonga neki jela lakham slam ngalayo I bakaladun kam ya kaban penkelano ya kene kapha thungkam thungjam pi hakene ka perthai ka bamenta kadai ka perthai competition hakaba pila bani I wat ikam IS ru niha bani le ka competitive exam ki MCS ru kadai ka competitive exam kala banlong bahaka snam khat khandai spa nyopo ar la ne shwa kitu kinong yalam lese ki perkhat ba ngindon ya kataka reservation policy hakwe kaliang nadu katu kapor kamdehi bandon kataka reservation policy ban ong nakabenta ijaj menriu ta na mentau jaj menriu kata hidai kitu kinong yalami ki balap bela pia yang kerja menriu tanang ni sikmat ladangi dawa ban penkelai ke reservation policy kan nomdei bandon ke jing keno ban ong ba kadon ke jing persyang ban penyeper jaj menriu namar balai ke job reservation policy lada pila bha no namta jongki wat usamla ru unnum pule ko chu kan pelong yo to usamla ban ong ba kan ni kadai kakam kebangan sayo lada ngayo 100% ru ngan yo doktor lada ngayo 100% ru ngan yo doktor dekani kamlong fair na takadaw ngidon kam ya kaban revisit ya kene ka job reservation policy lada dei banlong du awe ru kalong hi lada banlong pi kapor ngalap ngong pi bakaladi kapor ya kabang ingin hap ya kaban berperkat no ya kene kamla banlong ba pet nga kawai nga kentui kisamla gijongi menta bakim dai ban supait tang hakataka jingbha tungkam tungjam ro menta kaladi kapor hakabangin haban compete kumbang ya ki MCS syai kita ki officer IS ki badon hakane jela gijongi ngala ban ken mau yuwe ikong isawanda lalu ibalapa si ka IS the IPS ru kidon ni IS IPS tamak kiduna bah ngakwa ban pha ikene kubor si kisamla jong jela baki dei ban nang ni sikmat kidi ban perkhat ya ka perkhat perang gijungki wat kisamla ki bakuliah inong kendong ru pim dei ban ong ba tang bangani oleh kelas Shalom College Kalabiang tang bangani oleh kelas Saint Edmund Kalabiang pedi ban pek kamsha jingai mano ba basen syare ka jela ka jongi kidei ki IAS officer ki basyalai basen syare ka jela ka jongi ladangi yo ikinong hikmat ki bombit banlong kinong yalam ka jing sensyar ka poi si ki IAS na takadaw ka por kaladai ya ki kun samla ki jongi bagin mi syakmat bagin ya kun ki exam kacing wan jonga ban am simlah ni hin marba perkhat na ta kalawe je ki kun ke ni ki kun jonga ngahapan perkhat ban lom ta kan ban yo ko bah to kam tungjam hagi khasi jongi pila pas ya Nah, bikom lada pas tapi la cu apply kam MPSC MPSC para apply dan kam ba apply. Pun hingga kam ba apply. Pemio rapat. Dan peson ya hab ya kaneka jing ya ki bangile am. Fleshi bon mo. Fleshi bon. Tila ban lek kan man ya. Ndai yang ni ada ni kun chu jang ni. Yes. Hoi kadai ba. Nadu bersedang nadu mensua bapi penyerengkat bapi penlong bapi penyerengkat ya ka ne ka KCDC bat ka JHDC pipenya praya ka mensua kalong ka United kane ka district council kalong ka United handrai haden jung kata balai pipenya praya ka te balai pipen ai ka khasi bat ka jentia lakajong kajong haba ya kane pat ka reservation policy piong kaju upenar bu khasi udai uju pi ai sau phau balai pat ya ka khasi bat ya ka jentia pi ai lakajong kajong ka district council tang kani kani kawai kaba nak menta ka cingyo anong hi ka jongki kipen prai la ka jongki ong bu penar udai wei u khasi udai do wei kum tangin ai kani ka district council yo penar la ka jong yo khasi la ka jong kan bai gar sep polisi pat pila kumno pi ong bu udai uju u penar bu khasi udai uju kai kata ngagar pat ya ka sarkar
Baga hakane ka jingra kesan posnem ka jongka. Bakan pai kemano kan gi sakane ka lenti. Bangiu kasiro nginyo alam kan ka jongka. Ba karpang kumayo karo. Ni kum samla bala de puli kum ta ga ma ni kwa he ban long kaju pek kar kum ka population menta katno ke jinga pher bat ni bar ki garo namde bo omal le syukran persya ki garo de ki jongi he tangba kat kum ka population pat ngi de ba ya pek pat kam da long kam de ka kum ta reserve policy te ka ba ya de population no ki dangret tinggi pan dia bun population polisi pan kaju hi kata ka kom kajing reserve te yang ada sna video rush pakai ni ngang ada sna video haji kan boleh pakai bahasa ni adu ngaru kala research te hadu menta kan us nam sau pras nam exactly nadu nai ka trai spa nyupuar kami kene polisi hadu menta ki pat sen tang sen ro ki pat ke sarkar ki no alam jangi ki kampe ji kene Siapa sih yuk? di sana bikom long tang tray ni po kan di iso jangi hi principal jangi long yang pom kam jam kam ni yo but the he sngo bagani ka reservation policy kan no shiliang ani ngadu msang perkhat kala dai kan no sha long ni pat ni nu te him kan semesti man mi khmat te mentang i mapi mo boleh sibun ni pi long kai lam ti yang ni khana semla long yo msim sha long kadai sha kata kecing ki bangin ya mi khmat ma ku khana semma mentaknya kam kejam. How much percentage will be distributed among the Khasi Jatian Garo? See again, that's a very difficult question and a very outdated question. How much percentage? It's not about how much percentage you need to distribute among the Khasi and Garo. It's not like that. It's not about percentage, but rather it's about what more factors do we need to insert in this reservation policy? What more changes do we need to insert? Yes, the percentage is one of the issue. But what more factors do we need to incorporate in this issue? For example, there's no weighted average, there's no target population, and those who really deserve kimyo, bon ba yo kiba spa kiba ito brio, itu kiba duk shisha, how to ong nga se ba, mano kita ba de hok shisha, kita na ba duk kita ba lapas ba, how to kiyo se, bon kiba yo de kita kiba la ban thong spa, dan banod ong nga katan de ka de kujing shisha te, tan kita bala ban ya thong spa ba ito brio, tan kita kiba yo kang. See, that is my issue. You see, it's a very big sensitive issue. So, kata kadeka issue jama. Mamsko ya hab kar kumsam reservation policy di ai ka sarkar tinga ko bakan dan jinga phe alam mo bai baro nang bani la bani yo ya kat kum ka kum bagi bo sarkar ngadai bala pas bisi na ntar nampak jam ini dawa ya ketika reservation polisi ke dia mar kunju hi berlang although kita bahar itu ke population Khasi Jantia it's more than the Garos even I separate in you so that meeting na yuduna hindi banda come confused so and then the reservation to kata the main motive just reservation. Reservation policy is not scientific. It is very unplanned. It is very primitive. That is my only issue. I have nothing against the Garo, but what I do have is against this reservation policy.